Kapitang Inteng! Nakaumay kamat, marikwanang. Uwan man, Mare. Adayag ko nga invitation card para kada kayo kani kabadong. Ha? Invitation card para itian niya, Maray. Ije nga'y kasarti ka anak kak ije ilukos. Nalipata mo na ya. Aywan anya. Kaano ka din, Maray? Inton Sabado. Isungag sagana kayo tamapantayaw. Aywan man nga agpaisaw. Tapno makapasyar kami man mat ije ilokaws. Wen Mare. Na, Ne. mingmingmingam matipugon may, Maray. Nay mo day ja kaldero yon. Nakangis-ngisit. Gagangay na, Maray. Gaputa kayo kat nga raw ti paglutuan may. Kan may sa, nalinis mo ti unag na. Gaputa ka na yun ngayon inawak. Anya mo day tan, makapaariyo. Nalabos ka may. Anya ko matipakaariya kam di tangay. Ay, nalabos mo ta kinarugit day ta. Ay, grabe, di yun samot in-inawan ti plato yaw. Yaks! Huwag mo talaga adaanan. Ay, nauyaw ka, Maray. Agawid ka man langan no awan ti ibagam asabalay. Ay, imbag man, tanalagip nak asarunggaran, maritoyang. Wan, Maray. Tao may kaikan itinak natin. Kapuros da kita. Ay, wow! Naglalang to, matanda gitaan natin, Maray. Ay, agyaman akunay Awan anyaman na, Maray. Kaya't kulamot ang nga ibingay timulak. Nasaysaya atin nga itad ko ngam ti malungsot ijay gardain. Sa bagay matkit di inikam ka di matlaang ni Marikwanang. Saan? Amangan no di na kayat. Ha? Kasanumot nga main. Imay idi namin san ijay balay. Inuy-uyaw na dagiti kaldiro may. Nagningisit ka no. Ken ultimo plato may. Kuna na akaslasaan ka no ana inawan ana imbag. Na yan ni Marikwanang. Nalabos nga rod, Maray. Makapasair itirik na. Ay, kasla di na mo akayo ti paglutuan. Ay, jakman amukan ko na, Maray. Nagbalbaliwon anaming pinsan ni Marikwanang. May sa kilo akarnit baka man, anak wanang. Anya di masaysayop ko. Kasla marapay. Ha? Anya kasla marapait? Katawan mo't mga angot ka. Anya nga awan. Wano si ka di nabangsait. Ang mga no di ka nagdigdigaws. Ha? Kita mga agpaysuta kawus mo kwaraw. Kasla may sa Domingo sana nasuksukatan. Uy, katnulin na bak da ito'y badaw. Kinarga pa iti fabric conditioner. Anya nga ro di masaysayop ka. Sa balay. Nabangsit. Awam mo tididi ka pa'y simbang pait. Ay, unay kayo matanana. Dili bagbagayaw. Dapay nga ro tattao dito'y tersina yaw. Pumanawak man lang. Na yan ni Kwaraw. Isunsamang agpaiso ginang daw. Iso adinan pinatuloy ti kimatang. Maray, gumatangak man iti bugoong. Anyat bugo ngam ngay maribanag. Ay, agluto akman iti pinakbet. Ado nga mintin-intad ni Marito yung anatangkat. Yaks! Anya ayaks, Maray. Katno ka puros dagijay. Kayat mo, ikan ka. Saanan? Katno nagmayat dagiti intad na, Maray. Nagdadakkel dagiti tarong kan karabasa. Yaks! Jak kayat. Ay mangan ka itinateng, Maray. Kasapulan ti bagi tayo tinateng. Tapno ka na yun tayo anapigsa ken nasalun at. Mga anak mo't itinateng Gamjak kayat agkapukan ni Marituyang. Amangan nga minusaan nadalos dagiti isibsibugda. Anya? Ay, jak kayat nga awatan dagiti titid na. Ew! Kanagka dagijayan. Alangarod, Maray.
Yagmon tigat gatangak tagawid akon. Inak aglutog. Ay nagadugayam timula da pari badung anak na taga. Nuwin nga rod, inteng. Iso nga inted dati da duma. Ay dakil pagyamanan ta day ta kadakwada. Ay iso pa di ta gatangan day ta anatag. Win nga rod jakman amo ka ni Mari Kwanang. Tadi na kaya at dagiti inted ni Mari Tuyang anateng ken prutas. Apay nga? Amangan kanuno saan analinis ti pagsibsibog da. Kasta nga rod ti kunana. Ay, jak nga rod amo. No apay akas jay meten ni Mari Kwanang. Saan met asigod akas jay? Bay amon dong. Di yo pilitan no di na kayat. Mangan kid di no day tati pagrugyan ti di yo pagkikindaawatan nga kukumari. Itarom ko ni Nana Kwanang, J-Pop. Taapay mat, Jeep. Imbabainak namin itay. Imbaga na ang dudak. Kanjak ka no linablabaan ti badaw. Kasta timbaga na idinapanak di tersina na. Adu pa'y nga rod dagiti babalasang ijay. Imbag no di danangig dagiti imbagbaga ni Nana Kwanang. Ay, una yun ni kagawad Kwanang. Iso ngayon nakipulong kini Angkail. Maruwam day jay akagawad. Nagadumot day tasidaan anya ba daw? Wen ba Tuyang? Apay ka day? Padigwak man ni Mari Kwanang. Alya, kasano nga no di na kayat? Kayat na siguro ta naimas mo. Naimas niyag pa isaw ng kasanaw no ibaga naman ng asaan anadalaws. Saan mat siguraw? Nalinis mo't to'y kaldero apang ikargaak. Kat padasam laeng ikan Wan, uray kas dyan ni Mari Kwanang, pat giklat ta ako maray. Husto launay day ta kapanunutam Tuyang. Saan arumbang agoraem ni Mari Kwanang, gapulaeng iti day ta abanag. Mari Kwanang, adda ka didita. Maray! Apay ka day, Mari Tuyang. Umay ka kumapadiguan, Mari Kwanang. Anya? Ado nga minjay linutok, iso apadiguan ka. Ay, kaano pa'y ayaan na nga nakitiin luto, Mare. Sayang lang day ta. Awang ba'y tay aso kapang ipakanak. Anya? Jak mo mangmangan iti uran, yaman nga itad mo kanyak. Anyat amok ngay. Kasano no sana nalinis ti dano, muan no kaldero naglutuam. Ay nalabos kan, Mari Kwanang. Di mo pa'y amo nga aprisyaran mo itad ko kan ka. Tagungat ka pa'y. Apay-apilitin na kamangalay ti dayta. Jak nga rod kayat. Alangan nanak, tamangan no narugit tinaggapuan na. Amangan nagsakitak pa'y. Ala, no di mo kayat, disan. Nalabos ka mo. Kasla ibagbagam pa yun asaan analinis ti papaunog ko makan. Masigurado nga raon. Mom nga raon. Panawan ka man langan baak. Ngamday ito titandana, Mari Kwanang. Iti kano man, di kanton pulos ikan iti anyaman nga dakanyak. Kan di kanto pulos asitgan. Ha! Mari Banang. Apa yan, Mari Tuyang? Nagsangsangit ka man. At daigam mo ang kaldera. Padigwa ko man ni Mari Kwanang, ininsulto naklaang, iso nagsakit tinakam ko. Payakas dyan ni Mari Kwanang, Mari. Kunana pa'y asayang lang titod ko kun Kwana. Gaputawan aso na apangipakanan na. Anyan ni Mari Kwanang. Nalabos mo't kantar aramidan na kan ka. Ay, nagsakit nga rod, Maray. Ay, bay amo, dadya ako marita. Ay, di kan agrungab. Katapnusan amasair tarik nam. Uray di mon ikan iti uray anya ladita. Maray. Sana balay, tadak akanayon iti sibay mo. Di ka pulos insultuan. Ala, gusto na. Punas mo dagitalwam.
Urnong sa matantabo. Ay, agyaman akmaray. Talaga na po ka agahiyam. Di ka gumatang iti sidaan nyo, Maray. Ay, saan pa, ay maray? Itaman pa di ka gumulpi iti sidaan niya. Ay, adapay ngamin ginatang ko, idi na minsan. Jack in lutluto, gaputada dya impadigaw ni Marituyang. Anya mo dayta? Yaks! Marituyang manan. Maray, kung makayaks ka, wagas! Ha? Apay ka di akas ta ka, Maray. Mar-ariyok kamot launay ka ni Marituyang. Ay, kasano mga men, nagngingisit ng isang kaldero da. Ay unay kan aya. Gagangay na, takayo ti paglutlutuan na. Kan uray nangisit ti kaldero, basta kanayon ang mainawan. Imposible mo't amanganda itinaruget. Ay, sa anak mo't arawat. Kaslaki nagbibisinan. Ay, makapasair at talaga ti panagsasauda ito'y ako marime. Nala, panawan ka pa'y marikwanang. Agawid akaw. Ay na, nasakit ti bagbagik. Diyak kabalan san ti rumwar Ay, apag iso, anda ni Kwarog. Agpatuludak man iti ospital. Kwarog! Mabalin nga tulod na kiti sentro. Bisiak na nakwanang. Pangasim matan masakitak. Kaya't ko tagpa-check up. Ay, sana ka nagsukat iti badaw. Kung sana ka nagdigdigaws, nang dudak. Sige, nakwanang, mabana ka. Ay, kasano na ito yan nga. Nasair siguro ni Kuarong iti imbagak ide. Iso adi na kayat nga itulod. Ay, di nakpayan sarsarungkaran nagiti ko kumarek. Ay, nagrigat gayam di mabaakan. Awan maibaon no kas tuwing agsakit ka. Kada kayo matlagayam dito agdan nga kikinuta. Marituyang, banhag. Apay ka de, inteng. Aday bagam. Awan, gam apay adiyo sa rungkaran ni Marikwanang. Inyawag itay ni Kwarog ngagsaksakay. Saanin, Kapitan? Na. Ang mga nukumaro pa iti sakit na numakita na kami. Anya? Kituan mo't, Kapitan. Ang mga nuibaga naman nun, ang dud kamay. Husto ti imbaga ni Marituyang. Anya pa ila tiga po na asarongkaran, may. Kat di namutla kaya ti kanon nga isang put, may. Kanday tala aguy uyaw ti aramidan na. Lipatan nyo kadidaytan. Kasimot ni Mario Aquanang. Saan lang arudin nga tulod ni Kwarog iti ospital? Di upay sarongkaran. Ay basta. Saan pa'y ngamin amapunas iti isip kaw dagiti imbagbaga na iti kanya, Kapitan? Ala, da kamin ti makaam mo. Sarongkaran mintaw ni Marikwanang. Intay bisitaan ni Marikwanang, tuyang. Uray no kas jay na, sarungkaran tayo na taa. Kaslawan ganas kung arod asumarungkar kan kwa na. Gapo iti aramid na iday. Kinunagmatan idikan ka, adi ka agimulmula iti sakit tinakam mo kan kwa na. Pakitaamlat tayo tinasaya at tapno makamires, kaasimot. Malawunan, mapanak to iday balay damaribanang. Tainak to ayaban, tagkukuyog tayo amang sarungkar kan kwa na. Ay katuan ato yang. Ingka man ki di mang puros iti protas, ta awitan tayon tao inton bigat. Kanan na nga ta. Ang mga nukunaan nan tumanin asaan analinis di naisibsibog. Saan mat siguro? Basta ingka mang puros, tapno dati isang put tayo. Agyamanak ta sinarungkaran dak, Marituyang, Maribanang, Kabadong. Nadamag mi nga may nagsaksakit ka, Mari.
Wen, nakapsot akon. Gaputadyak nang nangan iti mano nga aldaw. Apay ngamin, adi ka nang nangan, Mare. Jak nga rod ka ba ulan ti bumangon. Ha? Iso pagyamanak, tayin niya gandak iti kanak. Mabisin ako na yan. Kinapudno na, Maray. Kayat ka sa rungkaran. Ngem bumdeng tiriknak nga umay. Kastamot ni Maribanang. Gaputa amangan no ibagamanen asaan analinis ti iyag mi amakan. Ay, pagkawanan dak kukumare. Bindot gayam tinaramid ko. Gaputa awanan ti mayat nga umasidag kanyak. Gapoy tinaalas nga ugali. Kan pakibagamot tan kanikwarog. Tao may ditoy. Tagkidawak iti pamakawan na. Ay, Wen, Marikwanang. Pista yon at alo ka na marituyang. Ala, mangan kangarudan. Kan agtumarkan tumot pa ni iti agas. Tapno daras ti panagimbag mo. ay nanakwanang. Narigat ngamin adi mo pagan ano ti ipaay ti padam a tao. Taamangan no kasapulam tuyda. Ngamdidan o masidagkan ka. Ala sigay. Ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enten. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangay.